hay với chỗ mal sớm na bé cái linh lâu khop cái đông ta nhỉ chỗ mò hay cái bé cái hiện cái bé mình thiam mà nhà ta han anh kia mà linh chỉ là mà sẽ với chỗ Beez how in Repsol engine oil min lâu bé lâu mày á chỗ vắng chọn hay cái bé cái linh lâu à chẳng mal sớm na bé cái linh lâu khop thì cái đông khát về chỗ vắng chọn cái lom em anh đi cái lâu sẽ hey qua hi lum lu tu ka tu na chuan in Honda servicing center big servicing center bong ko na ko le dei ta chuan so ta te so in ruat in khu mi ma so moi em voi ki first servicing ti to na kan phura ni po chuan in Repsol engine oil ka mang do na chuan enge thi da thi ngai chu shipak lo chuan kwa hi lum em ani ki ma teng ko mi tu man lo chan chu voin hi weekdays ania today is Thursday. So one kwalum bok. Ano ni? Tiyan kabay kan ko sungin kalau umbel tamay may ta. Saan? Sunghi kan tiklang ka shim mga. Uy. Hey, mai tak. Saan? Ni sa chale ni. Honda is Honda. Hey, bike first servicing niya so an engine oil kan plug do na so an afay ay balay ber ni kan ilang abang ya para so an so engine oil kan Mat. Treasure box niya kan hungang tuna. Mat. Second. Mayan nalanal. Third. Hoy beli kan hong beli shim ah. Tubaw de o mali. Fanta engine oil, Oh, Fanta engine oil.